Pauche the Yumpum Oipamaro Pau Kharab de Taujari. Drug Lalon Bada Chennai Ariba MLA Minister Singh CM Naputoka Dabane Ranjit. State as the Ladybug busy Pigilang as the Yauri State Planning Board Deputy Chairman to Oiba MLA Il Rameson Drug Lalon Bada Chennai Ariba MLA Minister of the Police Kimbakotong passing as Ikana Kanano Hibado. Se Minister MLA Ramesor Punda Pamina Gatana do Potoka Dabani Idona. Congress Kilusing Ba Amasu Oiba Sunu ASIC MLA Kara Geranjin of Fangtokre. Songnu ASIC Manuchanba Wangu Lamkai the Labor Wangjing Kuno Community Hall the Pangtokiba Wangjing Kuno Chiden Kuno Taki Ana Tongan Tonganba Political Party the Sokolamba Imung Nipuga Taruki Potter Singna Congress the Sokolapu Taram Okpitarum the MLA Ranjitna Ike Cabinet Kitak the Lady State Planning Board Deputy Chairman Oriba MLA El Rameson under the Miamtin Batarum Amata Maikaba Drug Lalon but the state of a minister MLA Amadi police officers in Masak Loina Kangi Aina Pangdo Krabane MLA Minister na Drug Lalon but the Jauri Arbasita but the Kanana MLA winning doino Drug Lalon but the Yauri Hariba MLA sing as opposition the Amdi ruling the Kanakana Jawi Habdus Minister the Tibiro Masada Minister Hyber Chin Biaru the book of Amazu Yauri Minister Taragani to Labor Kim the CM Su Yauri Bane Maramaduna CM Su Drug Lalon but the Yaurabra Aina Hangninge Police officers in Maratana Karam rank officers in Jawbagi Ibadu Titokio MLA El Rameson Jamna Fong the Manipur da Drug Lalon ba MLA Minister Amadi Makok ba Police Officer Kia Chennai Makoi Mabing Matalai Aina Pongdora Kiba Asida Asina Chennai MLA Minister Sing Amadi Makok ba Police Officer Sing Adu Irai Loina Kanto Pangangare Atop Pau Amadana Niamlan ba Stone Crusher Sing Axel Louragani Authority Bal West District ki manung chanba moidang puk amadi masike akoi bidaliba stone crushing unit haglibat lanai mi na dragana kangbu singda so cause notice thaba kalone legal ki oiba thabak tharum lokholagani aire Manipur government ki trade commerce and industries directorate ki makhada leiba internal task force mining officer in charge thongam puljan ngasi mathake wafam ase pami singa unabada phangdo ki bane joint action committee JAC against polluting factories industries in and around Moidang Pok Kuno and New Ketelman Big Thomising Amade Internet Task Force Mining OC TS Pulsan losing ba mute Kangbu Punamaki Adom the Labor Stone Crashing Unit Sing Yangshin K Yangshin Kokset Aduga Iroidana TS Pulsana High Puna Stone Crossing Unit Tararom Yangshin K Adubalabak Tibadi Hangliba Kangbu Marilena permit license Amadi NOC Sing Bachesang Amada Puto Pangamde Maramasina higher authority na concert asigi matangda report amma langkat pagaloina Maramasina higher authority the concert asigi matangda report amma langkat pagaloina hariba unit sing asi hanglipal lanai Mioi na dragana kangbuda so cause notice tharagane amade factory eki matungin legal oiba tabak thorum sing lokalagani haid magna makata ke tasengbagi di JSC ki mekatiki wakat amma Henggatlakpadagi Yangsinbat Lakpani Stone Crest Unit Hangi Habatarabadi National Highway Amadi Yum Tapa Mafum the Jamtra meter Samaharum Lapkadabane Masi Matak the Mari Labor like a crossing Sintaki permit Petrakan license Logadabane Akwa with the Libamiam Amadi local authority degi NOC Logadabani Lo from the Stone Crest Unit Hangba Yadi Hanes Osin Panke Mizoram the COVID na Mioi Amasu secret Mizoram the COVID-19 number within Mioi Amasu Siki Bagaloina State the Sida Lina Asinamaram within the Siki missing Taragani Shure Ana State Health Department ki official amanangasi phongdokre official tuna phongdok pamatung ina sahi kunthra ga mari rom chura ba Mioi adu ngasi Jorap Medical College ta sigi bane manghai ki Mioi taret nau na positive oram thengna ba galoina na Mizoram da COVID-19 ki case masing na lising mari satruk taraka mapan yaure anoba patient sing adu ki manung tuna pamasa ani amasung sahi humpuga humdai churabi nupi ama yauri aina mangna phongdokle hauzik awang nokpok state sida COVID-19 ki active case samagani puhumdai lairi aina Pangdok Lodon Haiki, Ozupodum Yoi, Lissing Mari, Jamri, Humpogamari, Lena Asidagi Pakre. Minneapolis, the US Governor Negro, Amanong the Captain Arkibagitamak, Miam Yo or a cre. US Kimanum Chanba, Minneapolis, the US Governor Kusumu, but Nupa, Amanong the Kappadagi. Secret Bamatung Masing Jamlapayam, Miam Kana Police can book the Yo or a cre. Miam Yo Adubo, Canton Toner of the Police Natiargia Sel Amade, First Banks Kapke. Tautogasing Marilena Police not wake up the Leikhidabagi Masagi Sahikun Rom Suraba. Downted right ki apopi kodi right na phangdo ki bada ngarang no bidagwar mahaki masarupan mangon phone tawrak lamke madru police na mahakpo detain tawduna thamle aina phangdo rakhe nakanda leiba police person sing na mahakpo phone thamna bhaiba wahi taba phangke matunda police amana mahaki masano pagi phone adu nampuda thamjin ke madugi matung pung khara lairak mahaki masano paga khangna jaba napi mascha adun bangon
डाउन राइट पुलिस ना नौमैना कापतना हाटखरे हाइना खंगलखे बोगलेन सेक्टर थोकिबा थौदोक अदुदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स चेनर बजाई हाइना रिपोर्ट अमना फोंदोरक्लबसु लाइखिद्राबा मियोई अदु यूएस कोप्सना आइडेंटिफाई तौ हाइबे याखिदे ब्रुकलिन सेंटर पुलिस डिपार्टमेंट ना फोंदोरखिबकी मदुग इन्ना ट्रैफिक रूल थोगाइबकी दम पुलिस ऑफिसर्स ना ड्राइवर अमा फाखे मागो फारबा मतुंग चेक तौरबदा करिगुम हिरम खरातगी मागो फाननबा वारेन इसु तौख्रबा मी अमनि हाइना खंगलकपदगी पुलिस कस्टडी दा मागो थमना होनागे खुदक मियोई अदुना पुलिस ना हाइबा वा ताबगी महत्ता मसागी कार तमना अमुक हना चटके मदुगी पुलिस ऑफिसर अमना नोंगमई कापखी मदुदा मतुंगदा ड्राइवर अदु नोंगमईदा पानबदगी सिखिबने माना थोरखिबा कार अदुदा सुनपी पैसेंजर अमा यौरमखे मा हॉस्पिटल दा पुकतुना ट्रीटमेंट चथाखरे हाइरे अतोपा पाउ अमदसु म्यांमार दा हौजिक फाउबगी ओइना मियोई चट्रे सुपना अमा हाटखरे लिसिंग अहुम हेदा फाजिनदुना थमले चट्रुक यांखै फानरबो कोरेन इशू तौखरे हौखिबा फेब्रुवारी अमदगी म्यांमार दा मिलिटरी कू तौदुना ओंग सांचू की रिसिंगबा इलेक्टेड गवर्नमेंट पुना पटखरबा नामथुख्रबा मतुंग मिलिटरी जुंता लाखिबा अदुबा लेबाक अदुगी मियामना जानिंगदबा फोंदोक्तुना खोंजंग क्या चंगसेले खोंजंग चंसिनबदा यावबा मियाम अमदि मिलिटरी गा मुकनाबगी थौदोक्ता हौजिक फाउबगी ओइना मियोई चट्रे सुपना अमा सेखरे लिसिंग होम चामा मिलिटरी ना फाजिनदुना थमखरे अदुगा चट्रुक यांखै फानरबा वारेन इशू तौखरे हाइरे म्यांमार दा मिलिटरी लेंगाक लाखरबा मतुंग लेबाक अदुगी मियामना अमुखना ओंग सांचू की गवर्नमेंट लेहेननबा डिमांड तौरे डिमांड तौरिबा मियामना म्यांमार की तोंगान तोंगान मफमसिंदा थोरक्तुना खोंजंग चंगसेले मियाम की वकत अदु हौजिक फाउबगी ओइनादि मिलिटरी सिंगदा ताबा लेत्रे मियाम की डिमांड पीबगी महत्ता खोंजंग चंगसिलेबा मी तमना नोंमई कापसिनदुन आकी अखंग नंगले म्यांमार मिलिटरी अमसुंग पुलिस ना नोंमई कापगी थौदुक्ता हौजिक फाउबगी ओइना पुन्ना मियोई चत्रे चुपना अमा सेखिबने हौखिबे राय नुमित खक्तदा म्यांमार की बागो द खोंजंग चंगसिलेबा मियामदा ओनचिनदुना आतमना नोंमई कापगी थौदुक्ता मियोई बरफुमारी सेखे नबिदा दुदगी लेबाक अदुदा मियाम की खोंजंग सु अमुक हेना कंखलकले मिलिटरी पर्सनस ना लेबाक अदुगी मियामदा चथरिबा का हेनबा थबक थौंसिंग अदुबो तुमिन येंगतुना लाइथोकपा गमलक्तबदगी लेबाक अदुदा लेरिबा खुलाई पाइबा इथनिक ग्रुप सिंगना म्यांमार आर्मी अमसुंग पुलिस की मथक्ता खुथाबा होरगनी हाना फंगदोके लोइना हौखिबा थांगजि नुमित्ता म्यांमार की पुलिस स्टेशन अमदा खुलाई पाइबा इथनिक ग्रुप सिंगना अटैक चथदुना पुलिस पर्सन तरा हाटखरे मखातानसु अतोबा तोपा मफम सिंगदा अटैक चथगिगन हाना फंगदोकपसु लैखे ngarang khakta da tamuda hanal lumdun lerba khulai paiba protester singna attack chaduna military person khraso Hatkhre haire मियामना अकन बखोंजंग क्या संचिलबसु मिलिटरी लुसिंग बसिंग दिलेबाक अदुदा चाही अमा इमरजेंसी लौथोखिबा कलोनेन चाही अनिरो मिलिटरी की लेंगाक लाइखिगनी आना फोंदोक लाइखरे अमरोमदा खोंजंग चंचिलिबा मियामना सुलेबाक अदुदा मियाम की ओइबा लाइगाक अमा थमद्रिबा फावबा मखाताना खोंजंग संसन किगनी आना फोंदोखरे मियाम अमदि मिलिटरी की मयोक तंबुंगनाबगी थौदोक सिंग द मिलिटरी सिंग ना मियाम द ऑनचिन द नोमई कापखिबगी थौदोक अदुबा मालेंगी मियाम ना जानिंगदबा फोंदोखिबा कलोनेन अथुबा मतमदा वरोइसिन अमा पुरकनबा होनागदबनी आना फोंदोक लाइखरे हौजिक हौजिक म्यांमार मिलिटरी ना हाउस अरेस्ट तौदुना थमलिबा हानागी लेबाक अदुगी लुसिंगबी ओंग सांचू की माकी लॉयर हुनहनरबा कोर्टा हाजखरे मिलिटरी जुंताना माकी मतकता मराल किया सिरकलिबा अदुना मरम ओइरगा मतम चना पखुम पिहौद्रबदी माकपा जेल द सही करा थमजिलबा याबगी अकीबा लै मरम अदुना माकी लॉयर गु उनबा यामना मथौ तारे हारे मसागी सही हुंफुदरा मगरम सुरबी नोबेल पीस प्राइज फ्रंग्राबी ओंग सांचू की म्यांमार द डेमोक्रेसी पुरकनबा मतम क्या की ममंगदगी होनदुना लाखिबने हॉस्पिटल द नोंमई कापगी थौदोक्ता मियोई अमा सिरे अमा सोकले मोटर बाइक तोंगदुना लाखिबा मसक ममिंग खंगदबा मियोई अमना पेरिस हॉस्पिटल की ममंगदा ngasi mathong baram khangtana नोंमई कापगी थौदोक्ता नुपा अमा सेखरे अदुगा नुपी अमना सोहनखरे अना पुलिस ऑफिसर जना पंगदोरकले एडेकर अदुना रेड क्रॉस ना चलाइबा हेनरी डुनान प्राइवेट जेरियाट्रिक हॉस्पिटल लाखलक नोंमई मरु अमा काखे अब मार्केट 16 डिस्ट्रिक्ट द लेबा हॉस्पिटल अदुदा थोखिबा नोंमई कापगी थौदोक अदुदा मियोई अमा खुदकता सेखिबनी आइना फायर सर्विस की रिपोर्ट अमदा फंगदोरकले माखा तरकबा अतोपा पाउ अमदना मुंबई द 5 स्टार होटल खरा कोविड सेंटर सिंग ओंथोकलागने नमित खुदिंग की लेप्तना हेंगलकलिबा पसिंग जामलबा कोरोना पेशेंट लेंगबा फंगनदबगी पांदमगा लोइरना 4 स्टार अमसुंग 5 स्टार होटल खरा कोविड सेंटर सिंग ओंथोकनरबा ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी ने निथोगाबा नमित वरेप लौखरे कॉर्पोरेशन असिना सिटी असिदा अनोबा जंबो फील्ड हॉस्पिटल अहम से लिंकलगने म्युनिसिपल कमिश्नर आईएस साहल न फंगदोखिबदा मुंबई अमसुंग सर्विसिंग द लेबा 5 स्टार अमसुंग 4 स्टार होटल खरा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सिंग कोविड केयर सेंटर टू फैसिलिटी सिंग ओंथोकनबा रिक्विजिशन की प्रोसेस सथरे नागालमरोमदना महाराष्ट्र द लॉकडाउन थमजिनबा अप्रैल 13 की मतुंगदा वरेप अमा लौरगनी मिनिस्टर महाराष्ट्र द लॉकडाउन थमजिनबगी मतंगदा मदक चाबा वरेप अमा अप्रैल 13 की मतुंगदा लौरगनी आइना स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर राजेश बावफेना फंगदोखरे
Chief Minister Uddhav Thakre na chair lawduna ngarang nubidang pangthokiba COVID-19 task force ki mifam amaki matung pawmisin do wangang bada tofena haike mifam aduna state sida lockdown thamjinba yauna hawjik oiriba COVID-19 ki phibam thengnaraba ki khongthang sing khanage state asida hawjik oiriba coronavirus ki phibam basi lockdown thamjinba dargar oiba phibam oire aibasi task force ki modni arisabang phangdoke mifam aduda medical and education minister Amit Desmukh Chief Secretary Sitaram Kunti amade atai senior officials saruk yake hawjik COVID-19 ki case sing dung nangni oiba mongde Henggatlakpadagi miyengda state sida akan berlockdown ama thamjilaba yabagi ingit Chief Minister Thakre na hanana pikrabane makha tarakpa pau amadasu sire Band Koukhre sida dagi impal tapna lahing na pukhalakpa Mioi ama sida lamkhaida AR ki post entry tawna na hotnaringei da Leikhidabagi KSO tengnokpol block na hayeng eupong mga dagi impal more lambida matam kakatana Band Koukhre sida da leba lunkhomang awgip koba sahi yang khairom suraba ama puki ana bana baram oiduna gasina bidang pung tarik lom tabada impal da punana balake ana ba mongcha dre kharathuna chanaba aibada Assam Rifles da matam manganduna laibadagi mafam adu sibani aina saurba khunja singna Assam Rifles ki post da thamjinke thawadu da pendraba KSO na hayeng eukdagi matam kaktana impal more lambida Band Koukhre aroibada content singa sigi maru iba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bupna pathaga chari channel asina adamda kanarabadi subscribe to video basina subscribe to biro moloinana like and share to busu kawi ganu pnama po amakhana thaga chari